ikusten duzue pertsonentzako ibilbide bat dagoela, baita ere bidegorri bat dagoela, eta lortu nahi deguna da baita ere gero portuak hemen inguruan bere pabilioi berriak egiten ditunean guzti hau izatea biztanleentzako. Creo que esta es una actuación que trasciende de lo que es cada uno de los términos municipales y se centra sobre todo en los ciudadanos que viven en esta bahía de Pasaia que compartimos entre varios municipios, ¿no?